再来看这乌克兰即马是当咧战争，也毋过呢，这国内的政府高层煞标出贪污的歹代，这是总统泽伦斯基伊的下骹手人有牵涉到1亿美金的能源部门的贪污案。即马包括着能源部长，也有司法部长，拢已经请示落台。也那这件事件也互乌克兰申请加入欧盟的这进度受到真大的打击。 乌克兰司法部长加卢申科加能源部长格林丘克已经请示，各向国会递交免职申请。这是乌克兰国家涉贪局查查指控能源部门大规模贪腐了后的最新发展。涉贪局当时指控总统泽伦斯基的亲信，影片这片人民迪奇牵涉到一件金额1亿美金、差不多31台票的能源部门贪腐计划，其中国家核能营运商国家核能公司嘛牵涉在内。Антикорупціонерів я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем. 根据指控内容，明迪奇透过加卢申科协助控制乌克兰天然气甲能源部门的资金流动。加卢申科甲其他部长官员收受负责建造用来防御罗西亚攻击能源设施工程的承包商的乌色钱。明迪奇甲泽伦斯基关系真好，捌合股创立媒体制作公司。Ніби показує, що він проти всього поганого. Ційні скандали у нас вже продовжуються немалий час. І важливо не просто, мабуть, щось схоже на обурення. Бо йде війна, а у нас виходить, що у нас внутрішні вороги. 今年7月，乌克兰全国爆发抗议，反对下入乌克兰国家反贪局加涉贪专职检察署独立性的法案，烦恼乌克兰可能会因为安尼失去欧盟候选国的资格。支付的欧洲友盘加7大工业国G7大赛，嘛拢表达正关心。公司新闻吴文玲编译。